na tua-tua rajani hutan yang dibuat tamu siat tonga-tonga ni hutatta sian hami marga siani par madok melati lo diamu mapan hara dia muna naroma hami sonari marga siani par mangalak do dengan boru muna nanai parumain nami anak ngami nanai kelamuna nungaradi hamu raja nami pakai salidangi mah tarik ino. Iya. Tarik mundur ino udah. Oke, tarik mundur. Iya, mundur. mek kelamat tong na padiro Oke. Ina masakat kita lau mangurung bianak kota tu bagas joroi lau macalo adat pamasu-masu di bagas saudara raja nami hami marga siani pak lau mat dapat tok kamuna ima udota dialat denggan mabuhay na uli mo mabuhay na denggan ditunu-tunu di percaparat tanggo-tanggo na bergan o pasatami tu hamuna raja nami dot idan nalas mul na tiyo pamurnas may tok sudari saudara lau subur ipalo makipulu may isipan niya huli asa sa hona dokon ni na dua-dua maroon nami tu amuna sa luhur na raja nami marka nenggolan ropongan asa titim man narito pa kolang-kolang lau pangarahuna o tiksyo sa dia pinagpatatam tu amuna sa panganon na ulo tu amuna udang ma pinasunan Jarak kamu.
naneng nak ma ada Tuhan mata nyari Tuhan ngulok kami ulung abat ako ni naso maral Tuhan Tuhan takas bautan dari serio ng Tuhan naneng tujuromi mahal Tuhan nalao pasikopon na mangarap pas-pasok naneng hot pasar na siya Tuhan ramot na siya di bagas turun asa tung saut sinakapan ni Rana sida saut lobo ni Ran Tuhan Tuhan sa sudinay horo namasan sida joro sesa dosa nami nang dosa sida sudah akapas basin ng Tuhan asa sa kapon na sida puji kami homar kita Yesus Kristus kapagi amen Tudos doa anak umumnya yang
jalan idahan, taman usung dan tibangan. Mai angmu diangka maka dia tiba. Jalan hiburanna, marmini marmono diangka nama garadu tiba dan gamina inai. Dohok na pangbangon angka pahinai. Mari kita.
Shalom oras kita. Semangat dulu alamat dasar di bawah natin. Ya. Lagi di wama dari sa ito. Ang lupa pero pasok lo do sa. Hindi pilihan kaya ang sa tukol no ng titik. Kaya ko iya. So magina pero pasok labok ka ang ganyan. Masyarakat. Pero juga ini lebih mau bertuhan. Oke. Lewat sekarang kita lihat, mungkin ada perbedaan samping. Mungkin banyak perbedaan yang saudara David meyakini. Wahai amatku, apakah ingat ini sangat sakit? Saat ini berdirikan dulu setelah kami lihat 3 bulan kemudian. Saat
isang minggu yang lalu ada perubahan. Ya, bukan ada perubahan alam bumi sama jadi. Ya, kan? Berbeda pangaran yang disurvei dan sama apa yang nakabere 2 minggu na lewat, 2 tahun na lewat, orang irohan didiki, kamu perdongan ko apa dari ini pas. Semua diberi bahasa Indonesia, Pak, para setamu dihembuskan hujan 1 hari alam menetapkan hari itu pasti jadi. Yang kedua, odong barang. Kalau lain kuasa saat terjadi, sedia. Dodo sosok bibi omba
Mahita na memuji Dewata, Taolopon asini rohanada, Dumibana Dewata nasitongi, Mangon dihon ngoluni kurianai. Jehovah atanu atoani Dewata nasundina gogoi Alalisai pujiba Dewata nasokari Endehon matotong orang baik bagasan rumah tangga nadira mangulahon lomoni rohanai ilongolu natutu sikitami hamoluhon radongan sabagasmi Akapola nagatani Tuhani Sini padame jalasan Sini untuk Tuhani Saat rodi ujung minggu tabe Saya hogas masa sudah di Portimio Sai hogas masa sure Akaram inobus di tuatai Sai rado Jalapado Ngau bangunan dihuianai Ai pangatan ni Kristusi Namamu sanhurianai Sitindai Kristus Yesus mangolutabe Ngale pasu-pasu di Portimio Oh Tuhan Dewataku tetap kahuriani Asa macam berhari di hadapan Saya pasu-pasu hari
Duk ditomba di batang rumai di dok ibana ma. Dan dengan sesada bawi ujung kubahin madi ibana sada buru-buru pangururi di ibana lain aku ini di dok Tuhan Yesus garut napa ulapun na Yudina ia soalan ni namar mainan nama ngalaku posa. Pangalak kugonang nama buat nasirami atau mapinadomu di dewatan dari siramu di jolma. Somonodo di dok dewatan bawai. Anu akabawa hawani hamu nama pamintau Nabi Yesus Kristus nama kaulongi beliau jalan mengaleo diri namu makoksa ungang guru kamu bapak nasida iko maroha hamu madongani nasida sanak lahir kamu nasida sokor pengapanian di hamu dua nasora sudah dungi somonon didok akan didewatan kamu guru dia loya kabar kuang bawa Nabi Yesus pamoloina di Tuhan ay kawaino ulo ni pagintana sa Kristus ulo ni Huyay iko motor orman toman madongan halapohon dobe hamenahon dito di parani di bururi imana arga di jolo di matado di jolo di jolo atau somon akan maparangiwan akan di belakangmu sumulukon para siyo nawod do kabasaron doho hasere kuliyo kamamu masih panguniyong mahangurok masyasiyam salbu ritingiroha muruk rimas panunggahiyo doho pamisahyo nidaw masya kamu alay kita misaluk na imasya orang mamahamu ayi orang perang dinasyotekan dungi dami nasya dibata ima mangarajay di bagasar pamuna jala salubut na di benahi muna berkite hataman papahinan totong may magkita buwan ni Tuhan Yesus sa ibana mangarajay pamuna do ulaw muna atong nung nadiligi hamu hata di bata tahimo turuhut parto masali ini namanuk kumanwain diho alay panguli dapit sa tua siya nipa oro ho makanyong ko di julu ni bata no poto salbut roh di julu ni akan aku dison na dibangi Orohamdo Titri Dayanti Lubaraja nani riripon gabi nung aku sarite oro makawalong ibani siya nasa Orohamdo ho mamulan siya nasa gubong uhupa parangin na badia atau ibana na oro ho ang adjuadju ho agan niyon na tugsura humura paranginan jarang sotuba palahong mantay ng ibana paima disiap kamatiak kamu subut Molo nasadaro ham dokma adusmu naman kumaaw man di kualingan Fitri Dayanti Lubaraja diririk ni sila tua David sa tua siya ipa nagani ng ang salite o roho makadukdok ko di juro di diwakan o boto salbut roho di juro di dongan na pupulis na di Panginoon si David sa tua siya di parang gadi sinutukmu o roho makawalong ibana siya nasawang roho kaparangingon at uray maradukot ibana roho kaparangingon parangin na badia kabuang ala Kriste ko jana sotumba mahilok ko mantali ko nomu ibana pay madisirak kamaniak kamu subut molo nang sadaro ham dokma adusmu Iho Fitri Dayanti yung mag-nititak ng mga kubo Dior David satu sianipa omat andani olok kutuo satu rodi salele nama
Cangkir. Naposo ni dewata dua nama pon hatana tuhamu nama dok marhite-hite pon dewata ama anak dok di barbadia do madok nabi nadumu di dewata dan jadi siramu di jolma. Amin. Dimasu-masu jala diramoti Tuhan dewata maho. Disodakot Tuhan dewata maho buhina tuho jala asili maruhana didaho. Didopakot Tuhan dewata maho buhina tuho jala dipasawa komadamena tutok diri. Amin. Jadi kamu bangunin dua dengan kisah. Ada kisah main penampilan siapa kos tiap tahun. Atas nama Sudi Ruas ada bibir berjulu Lasolangan. Jadi saat anak-anak kamu pakai kamu uang untuk tuan. Dan kamu pilih yang ada. Jangan tujuanmu laho manoho akaraban yang tak persekutuan. Jadi pasal kami untuk selama ini sudah bos dunia, selamat berbahagia yang bertuah. Pasatan dikasihan na nilihong ito kami paliangan ko sa ilang may gabi ko na husus dulu. Pasok-pasok ay dalam mo tiasa panhasyak kami pilihanon. Pati puluhan arajaw mo dito matukan kuyang do di portillo. Buhay maruhan namin paghili ito pagkim. Asal mo tadahami budang ni sileho-leho dito kami. Asal mo tigil kami madok mauriani po marhili Jesus Kristus Tuhan kami. Amin ramadok mahita di kami yang ada yang mana. Ada yang rohani Tuhan Yesus Kristus. Orang di rohani di mata kau. Roh persoalan itu di barbagia mana masuk-masuk kamu sanggup. Amin. Jalan kamu, kena merangkai di bawah dulu nih.
rasmi roha damang dainang mo tarlumobi maho borku dot helaki nunga ditoro sirokap ni todimi imahelaki doami saur matua ingot main borku hatani Tuhani tukso disiram coma Pinasara di Tuhan itu hamuna dua Sadamaro habu Sadamaro habu Doh helaki Ikan berju bahoru Tusi batu abi Asa taridaho ina Naboru ni raja Ikan berju si batu ani asa taridaho heraku anak ni raja ingot main burku hatani Tuhani tukso disirang joma hanadu Pinasara di Tuhan itu hamuna dua
Dosa kami aka si panikali. Somoni majuhata huwa si kami sabona asuton. Moleate madihita, moleate manang dituhata butima. Tauduti acarata mabuat tuan. Tuamat taraja talumui matu salah yang mata nomor 2 dewata. Angget ulon namion mamuka satu nama ujungan non. Tiur sajuluna unenang tujungna. Mola dia mapan dinami na di alapan manogot na di paulak botari natakas marguru roho na ulo paule nung ari baik kamu amang pangaluluan nami to mata nomor 2 dewata aluluan na damang majo tu salah ni raja na humaliang na humalawon Mola dia mapan dinami ala marmula do gabe marmula do horas Padama magodang mula-mula los padumo matugodang sopa-sopa. Asal dihami hasutot bolo mamasu-masu amat tanah mertua di mata. Di didang-didang nami di pita-pita nami nau kudu kami nak kaning anak ni huriam dot boru ni urian nami asa melihat panggabean melihat perhorasan taliat ton maya nakota raudur mahita hasutot tolu hali baina mang godang marliati godang mardalani
melatih dihami pokok kami Tuhamuna telemu bima di anak niba nabi ama nami benda masahatan los padumuma tusi tio Acara dapat tuluan mulai hukura hamima tortor ni baru tubuh.